Kita dapat input yang terbaru berkenaan dengan ISO sertifikat yang baru ataupun skim-skim baru yang akan digunakan oleh sini. For me, yang paling menarik is ISO 56001 and how it's cover kita punya strategic, tactical and operational level lah. And innovation yang fokus bukan saja produk tapi pada proses sebenarnya. Kiranya melibatkan the whole company lah. So, kita dapat clear information regarding that. Setiap company tu perlukan satu inovasi untuk make sure company tu sustain. Kita akan propose kepada management untuk apply skim ni. Kita tahu yang AI tu bukan sekadar AI tapi untuk kita manage and guna secara intelligently lah. Kita kena ada accountability pasal AI. The GHG verifications, because as a logistic, we always deal with NAE, the National Agency of Environment at Singapore. If we get engaged with those reports, it maybe will help us in terms of calculations conducted. Saya lebih tertarik kepada testing dan calibration sebab dua skim ni memang directly memang kita guna. Kita juga tertarik kepada testing ataupun equipment yang Sivin provide. ISO 56001 lah, because the innovation tu is a macam clear mindset untuk kita terapkan in our company so that kita boleh berdaya saing dengan other competitive market lah.